U vremenu kad svijet gori od buke, pritisaka i savjeta koje nismo tražili, razgovaramo o onome što nam stvarno treba, podršci. Podršci koju dajemo sebi, podršci koju dobijamo ili ne dobijamo od drugih, podršci koju učimo pružiti kad nas život slomi, pa opet sastavi. Dobrodošli u Zehrin podcast. Dobrodošlicu ću poželjeti i dragoj gošći, Belmi Bjelak-Bešlić, ženi znanja, riječi i dijela, ženi koja živi ono o čemu govori, tiho, snažno i sa uvjerenjem. Belma, dobrodošla i hvala što ćeš dio svojih životnih i profesionalnih iskustava podijeliti s nama. Hvala Aida na pozivu, hvala zaista za ovako lijepu najavu, vrlo je motivirajuća, inspirirajuća, bez obzira u kakvom se stanju nalazimo, jesmo li možda na prvi pogled jaki ili prejaki ili možda slabi, uvijek gode riječi koje nam daju motivaciju i podršku kao što su ove. Dozvoli da te kratko predstavim. Mislim, iako je bilo meni nekako teško tu tvoju biografiju sažeti, dosta je toga što sam željela da kažem i našim pratiteljima koji možda to ne znaju o tebi. Dakle, rođena si u Sarajevu 82. godine. Svoj put obrazovanja Belma je započela u Gazi Husrebegovoj medresi, a nastavila na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je diplomirala i magistrirala iz oblasti sociologije, fokusirajući se na porodicu i društvo. Danas je doktorantica sociologije posvećena istraživanju socijalnog kapitala bosansko-hercegovačke porodice, njenih unutrašnjih odnosa i refleksija društva na porodični život i obrnuto. Zaposlena je kao profesorica sociologije, kulture i religija i građanskog obrazovanja, a mogu reći da sam ja posebno sretna da si i moja kolegica sa tih nekoliko časova u srednjoškolskom centru Nedžad Ibrišimović Ilijaš, a znači Belmin glas se čuje i kroz tekstove koje objavljuje u brojnim časopisima i na portalima, uvijek s posebnom pažnjom na položaj žene, kako u porodici, tako i u društvu i vjerskim zajednicama. Zapravo, ima još nekoliko podataka, ali napravit ću jednu digresiju, da je to ono što je mene recimo jedne godine kada si bila predavačica u Ilijašu na jednoj tribini, privuklo da dođem, iako mi je nešto bilo onako turbulentno i teško uskladiti, baš zato što sam ranije nailazila na tvoje tekstove i kad god to pročitam, kaj Bože, ovo isto da sam ja pisala. Belma Bešlić je i edukatorica, predavačica, moderatorica brojnih tribina i okruglih stolova, te bivša članica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, jedna od samo 10 žena u tom sazivu. Udata je i majka 5 kćeri, što u sve navedeno dodatno govori o snazi, posvećenosti i inspiraciji koju Belma sa sobom nosi. Evo prvo pitanje, da malo požurimo. Kako žena prepoznaje da joj nema podrške ni od sebe, ni od drugih? Sad da bih odgovorila ekspresno ili da bih nešto odgovorila što bi možda naše gledaoce ovog podcasta moglo zaintrigirati, nemam neki sad čudotvorni odgovor na to pitanje, zbog toga što iako mi tu riječ podrška u svakodnevnom životu koristimo, mogla bih reći, prečesto, ona je u našoj svakodnevnici jedan pojam koji se vrlo rijetko upotrebljava, osim u tom nekom formalnom smislu, kad mi stalno potenciramo, evo svjedoci smo svakodnevnog govora gdje se stalno riječ podrška potencira, ali bojim se da u suštinskom smislu podrška nije toliko prisutna koliko bi trebala biti prisutna. Zašto je vrlo zanimljivo ili dobro da mi o tome, kad kažem mislim na žene općenito, da mi o toj temi govorimo, evo možda za početak zbog toga što je sama riječ podrška ženskog roda i to je onako vrlo zanimljivo. I ako posmatramo sad historijski podršku koja je pružana nekim, recimo, bitnim ličnostima, nekim ličnostima koje su prolazile kroz vrlo teške, turbulentne periode u svom životu, vidjet ćete da su uglavnom na njihovom putu, na putu te njihove podrške uglavnom bile žene.
I nekako uvijek kao podrazumijevamo da je žena ta koja pruža drugome podršku. Zbog toga, zbog te podrazumijevajuće okolnosti da je žena ta koja pruža podršku, bojim se da smo negdje zanemarili to da i samo ženi koja je ta koja pruža podršku vrlo često ili najčešće treba ta podrška, da drugi ljudi na to ne obraćaju baš veliku pažnju. Pa u neka doba i mi same smo zanesene u tom vrtlogu i zbog toga više se dajemo i pružamo podršku stalno drugima. Se pitamo šta mi to šta to možemo još, da. Jesam li dovoljno dobra, jesam li dovoljno dobra majka, jesam li dovoljno podrške dala djeci, jesam li se dovoljno dala na poslu, u društvenom životu, bilo gdje obitavam, gdje cirkulišem, gdje se nalazim. I zbog toga se zaista u neka doba pogubimo, još posebno ako o tome govorimo kroz jedan dugoročan period. Uglavnom je to period kada mi nakon nekoliko, 15-20 godina skontamo da smo već pretjerale u tome. Ja često kažem, ljudski organizam čovjeka, sad nebitno da li je to muškarac ili žena, ali naravno mi ovdje o ženi govorimo kao o jednom blažem, krhkom biću, nježnom biću. Uostalom i časni Kur'an nas upozorava da se prema ženi treba odnositi, ophoditi upravo kao prema nekom biću koje je drugačije u odnosu na muškarca, nježnije, blaže. Poslanik alejhi selam je poredio žene sa staklenkama, sa vazama prema kojima se treba posebno ophoditi i tako dalje. Znači sve to iziskuje zaista jednu posebnu pažnju i zbog toga je vrlo bitno da žena u neka doba zna zaustaviti stanje u kojem se nalazi, prepoznati samu sebe. Zbog toga odgovor na ovo vaše pitanje s početka, da li mi kao žene dobijamo dovoljno podrške, bojim se da bi odgovor trebao biti da ne dobijamo dovoljno podrške, ali ne samo zato što društvo ne daje podršku, nego i zbog toga što smo mi same u neka doba prihvatile te okolnosti u kojima se nalazimo i zbog toga što ne prepoznajemo same kod sebe da je to naš limit, da ne možemo dalje i zbog toga često govorimo o ženi kao o jednoj vrsti. Znate kako je sa ljudskim životom? Osoba je kao neka spužva koja kupi i ona može zaista puno podnijeti i nakupiti, ali u neka doba počne ta spužva, isto ona spužva u školi koju mi još uvijek koristimo da brišemo naše table, i u neka doba ako se previše napunila vodom, ona počne puštati na sve strane. Mi vrlo često onda kažemo, a šta se desilo? To je već kasno ili zakašnjelno reagovanje na situaciju koja se desila, a mnogo toga se može učiniti ako na vrijeme tu spužvu ocijedimo, ako možda doziramo vodu koju joj pružamo i tako dalje. Zbog toga podrška nije zaista samo pružanje podrške, nego je podrška i traženje podrške. Ja to vrlo često govorim, na najvećem smo levelu, na najvećem stupnju svoje emocionalne, socijalne inteligencije, kada se znamo zaustaviti, kada znamo iskazati, i verbalizirati svoj problem, vrlo jasno i otvoreno reći da li to bio neki fizički problem, neka boljka ili u ovom slučaju više mislim na neku mentalnu, psihološku stranu, kada trebamo javno, vrlo jasno reći, pogotovo onim bližnjim koji su upućeni na neki način na nas, vrlo jasno reći da je to došlo do neke crvene linije i da nam treba podrška i pomoć od osoba koje su oko nas. Na neki način, drugo pitanje, mi bismo sad mogli samo jednu tezu, jedan zaključak predočiti, jer sam ja htjela da pitam ko nas to najviše umori, društvo ili naša vlastita očekivanja. Ali evo ti si sad kroz ovaj prvi odgovor zapravo to nekako i definisala. To je vrlo je bitno kad govorimo inače o podršci i o tom umoru u kom se nađemo u neka doba, vrlo je bitno da znamo prepoznati te osobe u koje imamo povjerenja, od kojih tražimo tu pomoć i podršku. U tom kontekstu je uvijek lijepo razmisliti o onome kako se ponašali naši prethodnici, poznati učeni ljudi koji su uspjeli, dunjalučkim rječnikom kazano, oni koji imaju nešto iza sebe, ali naravno mi kao muslimani, muslimanke imamo uvijek uzor u poslanicima, posebno u Muhammedu alejhi selamu, uzoru svih. A najbolji primjer je to kako je poslanik alejhi selam u teškim situacijama u kojima je on također vrlo često bio, jer mi ponekad mislimo da je nama
najteže, da nema niko ko je u ovom momentu u goroj i u težoj situaciji od nas samih. Evo, kad posmatramo ljude oko sebe, čini nam se da je svima cvjeta i ruže, da je svima lijepo, još posebno danas u ovom vremenu kad se to i promoviše i transparentno se o tome govori, ali nama kao vjernicima je najbolje da primjere uzimamo upravo iz života poslanika Muhameda alejhi selam, koji je vrlo često zapadao u teška stanja. Ali kada bi tražio pomoć i podršku, uvijek bi je tražio u okviru svoje porodice, u okviru svojih bliskih, u prijatelja, onih koji su oko njega bili u svakodnevnom životu, koji su bili upućeni na njega. U poređenju sa, evo, možete i vi povući neku paralelu, u poređenju sa današnjim životom, življenjem, sa današnjim ljudima s kojima mi komuniciramo i cirkulišemo, vrlo je jasno da, evo, i mnogi mladi ljudi vrlo često traže pomoć i podršku od pogrešnih ljudi. Uzor su im, mogu reći, pogrešni ljudi. Evo i sami znate, često svojoj djeci govorimo neke teme, neke dileme, stalno ponavljamo, ko papagaji, stalno ponavljamo neke stvari za koje možda mislimo da nisu ni došle do njih. Oni za neko vrijeme ponove to isto što smo i mi rekli, ali su oni to kao čuli negdje na društvenim mrežama, negdje na Instagramu, bilo gdje, i oni se više dive tom što su čuli nego onome što mi godinama pričamo i mi se sami ono kao osjećamo poraženo. Nije naša riječ došla do njih, do naše vlastite djece, a jeste riječ nekih tamo stranaca koji su i upitnog morala i upitnog ponašanja i tako dalje. Poslanik alejhi selam nas je uvijek upućivao da se, posebno u najtežim životnim situacijama, rješenja trebaju pronalaziti prvo u jednostavnim stvarima, ne u previše komplikovanim i u previše zavrnutim kako mi danas radimo, i kod osoba kod kojih i u kojih imamo povjerenje. Samo se sjetimo prve objave kada je poslanik alejhi selam osjećao da gubi tlo pod nogama, da gubi razum, da je ostavljen od svih. On je iz pećine Hira trčećim korakom došao svojoj supruzi, Hazreti Hatidži, svojoj supruzi, od koje je očekivao podršku i dobio je podršku. Dakle, nije otišao nekom poznatom Mekeliji, nekom uvaženom čovjeku koji je u tom vremenu živio u Meki, nego upravo u okrilje svoje porodice, kod svoje supruge. Biti, jel, najveći to bi nam danas trebalo povjerenja, biti, razumijevanja, podrške. Pitanje sljedeće, lično mene, evo, iako sve ovo što sam pripremala, o čemu sam promišljala, voljela bih čuti tvoje odgovore, ali nešto što me onako lično ovih mjeseci, da tako kažem, okupiralo, jeste taj susret sa gubitkom, konkretno bliskih osoba, osoba unutar porodice, ne znam, prijatelja, prijateljice, dakle ta vrsta gubitaka, i onda se nameće to jedno pitanje, da li se duša može odgojiti bez bola i kako nekako taj bol kanalisati, dakle da ne našteti ni nama, ni ljudima oko nas, da nas ne obeshrabri, evo bez obzira koliko, dakle ja vjerovala, vrlo teško, moram iskreno ti reći, da se nosim sa tim gubicima dragih ljudi. To je sada, ovako rekla bih, vrlo individualno pitanje i svako gubitak doživljava na svoj način i mislim da svakoj osobi treba prepustiti da to, taj gubitak, kažemo, nekako odboluje na svoj način, ali opet mi možemo nalaziti primjere iz života poslanika alejhi selam. Mi znamo da je poslanik alejhi selam kada je izgubio voljenu suprugu i kada je izgubio svog amidžu koji mu je bio najveća podrška, tu godinu nazvao godinom tuge. Nije sramota, nije grehota tugovati, nije sramota plakati, nije sramota reći da ti je teško. Vrlo često upravo priroda, kako da kažem, otkaže poslušnost, tako bismo rekli. Vrlo često, iako mi nismo sami svjesni evo nekih blagodati koje nam se dešavaju u svakodnevnom životu, desi nam se nešto što nas na neki način osvijesi, što nam u nekom trenutku upravo treba. U onom momentu kad se to dešava, mi to kao osobe ne možemo baš shvatiti. Mi smo ipak krhka bića sa određenim granicama, iako nam se čini ponekad da možemo sve, da puno stvari možemo pohvatati, da sve možemo kontrolisati. To je upravo suprotno. Mnogo toga mi ne možemo kontrolisati. Male su sasvim beznačajne stvari koje mi kao ljudi možemo kontrolisati. Jedna od tih stvari je definitivno bol
i gubitak, na tome se mora raditi, ali prvi korak koji čovjek treba da poduzme jeste da iskaže, da pokaže. Već kad iskažeš da imaš problem, da imaš neku bol koju želiš podijeliti s drugima, ti si već na nekom putu ozdravljenja. I moramo se naravno prisjetiti tih trenutaka kako su zapravo svi Božji poslanici prolazili kroz teška iskušenja. I kad hoćete da se trznete, kad hoćete da svoj život dovedete u neku normalu, nekad je upravo najbolja stvar poteškoća koja vam se u tom momentu desi. Samo što to čovjek u tom momentu ne može. Neko pročišćenje, tako zapravo je. čovjek Evo s tim umjetnosti, bolom. vi to možda bolje znate. Bavite se književnošću i bavite se... Nemoj me, molim te. Ti si naučila to tako da persiraš kao da neki ali divno je to, dio. evo znam koliko radite s djecom, ali vrlo je bitno da, evo, u književnosti, u bilo kojoj oblasti svoga života pronalazimo motivaciju, inspiraciju. Nije za jednog vjernika muslimana inspiracija samo vjera. Vjera je sve ono oko nas što se dešava, pa književnost je divna inspiracija. Kur'an je najveća književnost. I vi znate da postoji cezura u umjetnosti, ne cenzura, nego cezura. Ona se upravo dešava, na primjer, između dva čina u nekoj drami, u nekoj predstavi, u pjesmi kada se dvije strofe razgraničavaju. Dakle, to je zapravo jedna pauza koja treba da se desi da biste shvatili ono što ste pročitali, ono što ste proživjeli gledajući, ne znam, prvi čin. Treba vam zapravo mali restart, treba vam jedan trenutak da se vi osvježite, da dobijete elan i snagu za nastavak, da izvučete pouku iz onoga što ste do tada pratili. Tako je zapravo i sa ljudskim životom. Nekad su te cezure bolne, vrlo su teške, ne možete ih shvatiti u tom momentu, ali kasnije se pokaže da vam je upravo to trebalo da biste mogli nastaviti sa svojim životom. A da je to što je bila to naša draga osoba ili bilo šta drugo, zapravo motivacija koja vas tjera da idete dalje. Da je možda ta osoba sa sobom odnijela bol, bolest, bilo šta drugo što ste možda vi trebali na svojim plećima ponijeti, ona je to preuzela na sebe. Zapravo čovjek je biće koje stalno treba da promišlja i kojem ta bol, ta tuga, taj nedostatak treba u stvari da bude motivacija, iako sad nama to možda zvuči grubo, ali to nam je motivacija za dalje. A dalje u islamu, zapravo kod vjernika muslimana je uvijek dalje, nikad nije stagnacija, nikad nije samo sadašnjost. Mi smo uvijek orijentirani prema budućnosti i što manje osvrtanja na prošlost, pogotovo ako ona teška. Prošlost je samo jedan motivirajući faktor koji nas tjera ka toj budućnosti. Da. Evo kad već govorimo o bolu, o iskušenjima, šta zapravo, evo iz svoje perspektive, žene najčešće potiskuju, a zapravo ih to razara? Kao što sam malo čas rekla, dakle, ja se zaista volim i kad razgovaram sa ženama i kad sama sa sobom razgovaram na tu temu, ja se volim vraćati nekim jednostavnim stvarima, nekim sitnicama. I nije džaba rečeno da život čine male stvari. To je zaista istina. Neke sitnice na koje mi ne obraćamo pažnju u svom svakodnevnom životu. Podrazumijevaju nam se. Koje ih podrazumijeva. Koje podrazumijevamo. To da naše dijete hoda, da gleda, da se smije, da jede, da pije vodu. Dakle, to su sitnice koje su najkrupnije životne stvari. I zapravo vrlo jednostavne sitne stvari nama daju motiv i inspiraciju za život. I to da zapravo ne zagorčavamo sami sebi život. Kur'an nam vrlo jasno govori, evo u suri Majde nam govori, o vjernici vodite brigu sami o sebi. Mi smo nekako inače previše orijentisani na to kako se dodvoriti drugima, kako udovoljiti drugima, pa evo i svojim najbližim. I onda na tom vrlo malo mislimo izgubimo o sebi. sebe. Izgubimo sebe, posebno, evo sjećate se kad smo djeca bili, pa su postojali oni Talmul Islami ili Mihali u kojima su bile posebne, zasebne lekcije u kojima je bila briga o samom sebi. Ljubav prema Allahu dželešanhu, ljubav prema poslaniku, ali i salam, ljubav prema samom sebi. Kao djetetu to je meni malo bilo ono kao narcisoidno, nešto mi je tu falilo, nešto mi je bilo čudno. Ali kako vrijeme prolazi, kako čovjek ide u godine, sve više se orijentišem i odnosno razmišljam sve češće o tome koliko je bitno da čovjek misli o samom sebi. I da o tim blagodatima koje malo čas rekoh, tim sitnicama, malo jasnije i transparentnije govorimo. Vi znate, evo, kuranski ajet iz sure Duha u kome Allah dželešanu u posljednjem tom ajetu kaže i o blagodatima gospodara svoga kazuj.
Dakle, Allah Đelešanuhu nas poziva da govorimo o blagodatima, da ne crnjačimo, da ne pominjemo samo negativne stvari koje se oko nas dešavaju. Zapravo te negativne stvari koje mi verbaliziramo, iznosimo vani, one se nama kao bumerang vraćaju. One su zapravo najveći teret nama samima. One nama prave te čireve, te gorčine koje se danas dešavaju, koje se naravno vremenom pretvaraju i u ove fizičke bolesti, čiji smo svjedoci u posljednje vrijeme sve više i više. Da li je moguće ostati autentična u društvu koje te stalno pokušava preoblikovati? Evo, mislim, i to smo dijelom toga se dotakli od socijalnih mreža, od našeg tog nekog šireg okruženja i tako dalje. Apropo ovog maločas odgovora i pitanja, odlično se nadovezuje na to, dakle, te sitnice, te avangardne stvari, neobične stvari. Ako, evo, pogledate život poslanika, alejhi selam, njegov način života, življenja svakodnevnog, poslanik alejhi selam je bio najavangardnija osoba koju možemo poznavati, koju znamo. A stalno hoće nas žene da stavljaju zapravo taj ne kalup možemo u mi prosječnost. Mi smo ljudi koji zapravo bogatiji smo, jačiji smo, stabilniji smo, što smo manje u tim kalupima, što smo neobičniji, što smo avangardniji. Poslanik alejhi selam se oženio ženom koja je bila mnogo starija od njega. To je i danas je to bauk. To je i danas tabu tema. Oženio ženom koja je bila mnogo imućnija od njega. Koji će to muškarac danas prihvatiti, pristati na to? I da ne govorimo još niz stvari vezanih, evo samo za poslanika Muhameda alejhi selam. Oženio se ženom koja je bila nerotkinja, koja mu nije rodila djecu, ali je imala neke druge životne uloge, neke druge životne funkcije i mnoštvo drugih stvari koje evo vežemo za poslanika alejhi selam. Zar nam to nije dovoljna motivacija da zapravo trebamo živjeti svoj život, izaći iz nekih okvira koje nam društvo, rekla bih, nemilosrdno nameće. Jer mi danas, vrlo je teško, ja mislim posmatrajući evo i društvene mreže i ovaj cjelokupan način življenja naših mladih, i danas radimo s mladim ljudima, to je preteško. Preteško je izaći iz okvira. Ali prvi korak ka tome je da se čovjek ne boji, da ga nije strah. Ja se uvijek sjetim, evo, napravit ću jednu digresiju, kad sam rodila svoju najstariju kćerku i onda 4 mjeseca poslije njenog rođenja sam zatrudnila sa drugom kćerkom. I bojala sam se, bio je konstantan strah, prvo kako će reagirati okolina, što sam ja tako brzo, što sam premlada, što još nisam diplomirala i tako dalje. I onda se sjećam svoje doktorice, zapravo pedijatrice, moje djevojčice, koja je meni rekla: nemojte se bojati svog djeteta, jer ja sam se zapravo najviše bojala kako ću ja njoj nešto uskratiti, kako će dolazak drugog djeteta ugroziti njenu individualnost, njene identitete, bilo šta. Ona je rekla: nemojte se bojati, jednostavno živite ove trenutke. I to što dolazi drugo i ovo prvo i sve to, živite, uživajte u ovim momentima, nemojte se bojati. To je najbitnija stvar u životu generalno, da se čovjek ne boji i da onim momentima u kojima se nalazi naprosto uživa u ime Allaha Đelešanuhu. To uživanje ne znači nikakav hedonizam, ne znači nikakvo pretjerivanje. To naprosto živi život u tom momentu u kom se nalaziš, jer ti momenti, evo znamo svi, oni se više neće nikada vratiti. Ti ljudi koji su možda komentarisali vaše živote, koji su možda bilo šta pomislili, možda vas javno osudili, ti ljudi više ne znaju ni gdje se, ni šta se, ni u koja se doba, ni kroz šta se prošli, a vi svoj život živite i dalje. Zbog toga je vrlo bitno da čovjek zaista uživa u momentu, uživa u trenutku u kojem se nalazi, bude svjestan svojih identiteta i da je to njegov život, to je njegovo breme koje nosi. I ljudi koji su oko nas, oni su samo faktori koji mogu biti ja otežavajući, ja olakšavajući, ali mi na kraju dana, na kraju balade ostanemo sami sa sobom. Belma, postoji li danas iskrena komunikacija ili je zapravo sve strategija? Sve češće čujem da se ljudi žale na te neke neiskrene odnose. Sve češće vidim kao neka ekstra prijateljstva koja preko noći puknu. Zašto? Zato što je te ljude povezivao samo neki interes i kad tog interesa nestane i prijateljstvo se završi. Ja sam nekako nepopravljivi optimista. I ja sam. Duboko vjerujem da uz dobru komunikaciju, uz čist nijet, uz iskrenu želju da sa nekim budemo bliski, da želimo nekome pomoći, da očekujemo da i on nama pomogne, da će to na kraju uspjeti. Isto sam i veliki optimista kad je komunikacija u pitanju, kad govorim
o svojoj porodici, odnosno kad govorimo o svojim porodicama, o svojoj djeci. I uvijek nekako mislim, iako nam se čini vrlo često da nije došlo do njih, da nije doprlo do njih, da je to tu negdje i da će se onda kada bude najpotrebnije aktivirati. To mi govori i iskustvo iz nekih drugih porodica koje su već sad u nekim poznim godinama, djece koja su ostvarena i tako dalje. Uglavnom je ono što su roditelji govorili, ono u što su se zadali, ono u što su uložili elan i snagu, to se isplatilo. I zbog toga vjerujem da je to zaista tako. I također vjerujem da čovjek može imati jednog iskrenog prijatelja i da zapravo nije uopće potrebno da imate sav svijet na svojoj strani. Evo, iz života poslanika alejhi selam mi znamo mnogo ashaba koji su bili poslanikovi alejhi selam prijatelji, koji su uzoriti, koje mi sada poznajemo, čitamo njihove biografije, siru i tako dalje. Ali kad spomenemo Ebu Bekra, on je bio esidik, on je povjerovao i bio je u ključnim momentima uz poslanika alejhi selam. Kada su mu svi drugi okrenuli leđa, kada je došao s mirađa, kada mu niko nije povjerovao da se to desilo, bio je samo jedan čovjek koji je povjerovao. Pa je zbog toga on taj iskreni, taj esidik. I ja zapravo vjerujem da je u tom zapravo kvalitetu odnosa ključ uspjeha, a ne sada u nekoj velikoj brojčanosti, u nekom kvantitetu. Mi danas uglavnom bolujemo od masovnosti, od velike priče, od brbljanja, od govora, od komplimenata, od svega što je na bilo koji način previše. Ali mislim da se sve to nekako treba prizemljiti. Mi smo zapravo bića koja jesmo stvoreni od zemlje. Mi smo zemljana bića, nama ne treba baš previše. Malo vode, malo sunca, malo zraka i može ta biljka da procvjeta, može ona da lijep plod, da miriše, da uveseljava, da ukrašava i tako dalje. Ne treba biti po tom pitanju ni previše pesimista, ni previše optimista. Zapravo čovjek treba da prati svoje unutarnje stanje, da se druži i boravi i komunicira s osobama koje mu gode. To je vrlo bitno. I mi nemamo ni kapacitet da budemo prijatelji, da se družimo sa cijelim svijetom. Ja to često i svoje djeci govorim. Djeca često zapadaju u stanje kad misle da im niko nije prijatelj, da su im sve okrenuli leđa i mi kao odrasle osobe često padnemo u to stanje. Ali zapravo to je tvoja prednost i da imaš samo jednog istinskog prijatelja, to je sasvim dovoljno. A s druge strane, vjernik je uvijek u prednosti, jer on uvijek ima prijatelja, gospodara svih svjetova. Tako da smo mi, kako god okrene, mi smo zapravo uvijek, hvala Allahu, prednosti. Da, kad govorimo o komunikaciji, o tim međuljudskim odnosima, evo voljela bih čuti tvoje mišljenje. Kako prepoznati manipulaciju koja je upakovana u neki kao dobronamjerni savjet. Nekad nam treba mnogo vremena da to spoznamo i mnogo energije uložimo u tu osobu. Znači, kako to nekako prepoznati na vrijeme? Istina je to da mi danas živimo zaista u jednom manipulativnom svijetu. Nije manipulacija samo u osobama s kojima mi komuniciramo, s kojima se družimo. Nisu oko nas samo te vrste manipulatora. Mi danas imamo medije, imamo društvene mreže, imamo sve nekako oko nas što nam šalje jednu pogrešnu sliku konzumerizma, neke ogromne potrošačke nekakve atmosfere u ovom društvu. Ako se ti u to ne uklopiš, ti si već na neki način out i tako dalje. Zapravo manipulacija je svuda oko nas. Čovjek treba, opet se vraćam na početak naše priče, raditi na sebi. Jer manipulator je jedna osoba koja ima jedan visok nivo inteligencije i ona vrlo svjesno i namjerno radi ono što radi i mi na tu manipulaciju možemo odgovoriti samo ukoliko smo jaki i stabilni. I ako primijetite osobe koje su izmanipulirane, osobe koje imaju problem, vidjet ćete da se uglavnom radi o slabim osobama. Zbog toga je vrlo važno govoriti generacijama koje dolaze, posebno ženama. Ne bih voljela da sad ovo ispadne neka velika ženska priča koju smo mi večera samo o njoj govorile i samo nju potencirale. Ali je vrlo bitno kada o tome govorimo da jačamo svoje žene, da jačamo majke, sestre, buduće majke posebno, da pripremamo za ulogu majčinstva, za ulogu žene na ovom svijetu, svaku ženu, svako žensko dijete koje se rodi. To je vrlo bitno. Evo samo vratite film U našim porodicama, oni gdje su bile jake i stabilne žene, to su uspješne porodice. U takvim porodicama manipulatori, osobe koje su tu sa nekim ciljem da naruše atmosferu, da nahrane svoj
svoj ego ili bilo šta drugo, one tu nemaju prođe. Zbog toga je vrlo bitno da radimo na obrazovanju, posebno naših žena, da se obrazuju u različitim sektorima, različitim disciplinama, od umjetnosti do ne znam, prirodnih nauka i obrnuto, dakle da smo u svim sferama vrlo jake i stabilne i da pričamo naše priče, jer što si više u tom društvenom životu, ti imaš više prilike da ispričaš priče koje su se evo dešavale našim majkama, teške priče koje su vrlo često bile preteške priče, ja o tome, eto rekli ste to u uvodu, vrlo često javno govorim i ja to smatram svojim džihadom na neki način. Mislim, ostati u svojoj zoni, ne govoriti o tome pa nazvati stvari pravim imenom, to je mnogo lakše. Ja vrlo često imam i osude zbog toga. Nekad se jave ljudi kojima se to ne dopada, nekad se jave oni koji se osjete prozvanim, ali zapravo iznošenje tih priča je, nadam se, inspiracija, motivacija, snaga za neke žene koje dolaze da rade na sebi, da jačaju sami sebe, naravno za sve ljude, za muškarce i žene, sasvim svejedno, koji misle o sebi, koji misle o svom životu. Život je onako previše težak i previše iskušenja i previše turbulencija i previše ljudi, nažalost, koji šeitan, ono kako u našem narodu kažu, ni tore, ni kopa, on konstantno zavađa ljude, on konstantno se trudi da ravnoteža koja je uspostavljena na zemlji, da se ona naruši i zbog toga trebamo biti vrlo, vrlo snažni. Kao vjernici mi zaista imamo prednost jer imamo taj duhovni alat, imamo duhovni identitet, mnogo nam je lakše, ali sama vjera, evo svjedoci smo toga, nije nikakav garant da neko neće biti manipulator, da neko neće iskoristiti, iako je i vjernik i vjernik koji je vrlo transparentan i govori o vjeri, puna su mu usta vjere, vrlo često zloupotrijebi, vrlo često mu je vjera plašt iza kojeg se krije i zbog toga je to možda malo više razočaravajuće, posebno za nas vjernike koji očekujemo da je onaj koji je u našem korpusu najjači i najbolji, ali i za one koji nas posmatraju sa strane, koji imaju argumente za to da onda vjera nije garant da će neko biti dobar čovjek, dobar suprug, muž, dobar otac ili obrnuto dobra majka i tako dalje, sasvim svejedno. Dakle, zbog toga se vraćam na jačanje samog sebe. To jačanje samog sebe nije samo vjersko jačanje, to je jačanje u svakom drugom smislu, u obrazovnom smislu, fizičkom smislu, u materijalnom, ekonomskom smislu, jer poslanik ali sam je uvijek oko sebe imao jake ljude koji mu u određenoj situaciji mogu pomoći u materijalnom smislu, u psihofizičkom smislu, u smislu da ga vode na put, evo hidže, pa čak da taj čovjek koji ga je vodio nije bio ni musliman. Dakle, samo onaj koji je u tome najbolji, koji svoju ulogu obavlja na najbolji mogući način. To bi nam mogla biti neka motivacija kada evo govorimo o manipulatorima, moramo o njima govoriti i o manipulaciji kao pojavi, jer je nažalost u posljednje vrijeme sve češće. Evo da se u ovom nekom završnom dijelu našeg razgovora vratimo opet na ovaj termin podrške s početka našeg razgovora. Dakle, gdje završava podrška, a počinje iscrpljivanje? Ja nekako pripadam osobama koje ne potenciraju da je snaga jedne osobe presudna, da samo ako si snažan, ako si jak, možeš uspjeti i tako dalje, nego sam više neki tip koji potencira i pokazivanje svojih slabosti, jer smo mi ljudska bića i pokazati svoju slabost je zapravo je to neka snaga. To je snaga i vrlo jaka podrška. Prolazili smo evo svi kroz neka iskušenja. Ja znam kada sam neke svoje slabosti pokazala da su osobe oko mene, pa evo i moja vlastita djeca, u tome je pronašla snagu. Zbog toga, dakle, nije podrška sama po sebi Bogom data, nego je podrška, evo i kada je jezički posmatrate, to je zapravo riječ koja znači drška u našem narodu, to znači da se za nešto pridržiš, da se za nešto pričuvaš. To nije individualno, to nije samo moje, nego ja trebam podršku i kad se hoću uhvatiti za drugu osobu, za njeno ramene, za njenu ruku, kad hoću neki štab koji mi ona treba prikučiti i tako dalje. Znači, podrška podrazumijeva uključivanje zajednice. Nisam ja jedina tu dovoljna. U tom slučaju, ako sam sama sebi samo podrška, onda je to iscrpljujuće. Jer jedna osoba ne može pohvatati sve stvari. Mi po svojoj prirodi imamo
neki taj kod, posebno transgeneracijski, ako posmatramo, mi smo uglavnom odgajane kao osobe koje treba da pokazuju snagu iako pucaju unutra. Da pokazujemo vani snagu, da što više ljudi vidi da smo mi jaki, bez obzira što u tom momentu nismo jaki. Dakle, to treba apsolutno da generacijski, kako koja generacija bude dolazila, da to pokušamo iskorijeniti. Da o tome vrlo otvoreno govorimo, da prejake, prestabilne žene nisu sad žene na koje mi moramo po svaku cijenu da se ugledamo. Da ako danas nešto ne stignem da uradim, to je ok, to je sasvim u redu. Sjećam se jedne žene, pratila sam jedno njeno gostovanje kad su je pitali kako uspije pomiriti sve te silne obaveze porodične, društvene, poslovne. Ona je samo odgovorila ne stižem. Dakle, reći da ne stižete i da se u teškom stanju uopće nije ni grehota ni sramota. A s druge strane, bojim se da je tu tanka jedna granica, tanka je linija i da danas imate sve više osoba koje pretjeruju i u tom pokazivanju svojih slabosti, što naravno ne mora biti po svaku cijenu ključ uspjeha. A opet se vraćamo na onu kao neka ta sredina, tako neki je, balans. uvijek zlatna sredina da. I balans, jer to kukanja i iznošenja posebno svog privatnog života u javnost po svaku cijenu. Naravno da neke stvari treba i možda je dovoljno inspirirajuće za druge ljude, ali ako to pređe u svoju suprotnost, ako to bude neka vrsta pretjerivanja, kao što danas imamo različitu literaturu na tu temu, danas osobe, žene, muškarci koji napišu neku knjigu o svom što bolnijem životnom iskustvu, to su najčitanije knjige, to su najprodavanije knjige, što ne mora po svaku cijenu da bude ključ uspjeha. Dakle, granica je vrlo osjetljiva, sociološki kazano, mi smo zaista društvena bića, nama treba da je što više društva uključeno, ali smo mi kao bića i bića osobenosti, bića individualnosti, nama treba samo kontrola, ne pretjerivanje ni u kom segmentu, pogotovo kao vjernicima, muslimanima, pretjerivanje u bilo kom segmentu, bio on pozitivan ili negativan, nije dobar. Vi znate da u našem narodu postoji ono, nemoj se smijati, oplakaćeš. To je neka vrsta balansa, to može nekada da znači i negativno u smislu da nas neko sputava, da ne iskazujemo svoje emocije, ali ja recimo to shvatam na jedan sasvim drugačiji način. To ima nekog smisla. Kad pokazujete svoju sreću, umjereno s tim. Kad pokazujete svoju tugu, umjereno s tim. Evo, danas posmatrajte društvene mreže, pokazivanje svog života na sve strane. Mlade žene zaručile se, pokazuje... Evo, ali opet to pitanje da li je to zapravo istinski život ili je nešto što samo nama nameće, jel, da i mi kao trebamo taj standard, ali evo, ili je da to budemo neka vrsta iskreni. liječenja svojih vlastitih ja kad se kompleksa. fotografišem, znači staću najljepši ugao u stanu, uslikaću se 10 puta, jednu ću fotografiju objaviti, recimo ja sam, svjesna toga, ali nažalost možda ove mlađe generacije vrlo malo. I to im stvara dodatni pritisak. Iako mi znamo da manje je više i uvijek je bolje što manje, i radi sebe i radi drugih ljudi koji mogu uzdahnuti, što bi rekao naš narod. S druge strane, vi znate, evo, poslanik alejhi selam nam je preporučio, recimo, kad su zaruke u pitanju, da se to malo drži tajnovito, a kad bude svadba ili nešto da se o tom govori. Ne znam, kad neka osoba uči Kur'an na pamet, uči hifz, da se na tom putu hifza malo manje o tome priča, a da kad se to završi, to bude jedna svečanost, da to bude jedan mubarak za cijelu zajednicu. To nije slučajno. Ja to, evo, svojoj djeci govorim, ženskoj djeci, bilo kome u našem društvu, mladima s kojima radim. Pričuvajte, zadržite neke stvari za sebe, bit će vam bolje. Lakše će vam biti kasnije ako ne daj Bože dođe nešto do neke ako krene po zlu, i ako čovjek vjernik ne treba uvijek posmatrati sva da će nešto i krenuti po zlu, neće ako Bog. Evo za kraj jedno pitanje, kada si posljednji put morala izabrati sebe i kako je to prošlo? To je najteže pitanje za kraj. Ali evo, najbitnija stvar je da čovjek nikada se ne miri sa stanjem u kom se nalazi. Pogotovo ako je ono stanje u kom se čovjek nalazi stanje koje je za njega u bilo kom kontekstu neprihvatljivo. Ja sam zadnji put napustila svoj posao. Nije to sada bilo nešto previše, ali eto, napustila sam posao koji je zastalno. Koji je neka sigurnost. Jeste, današnjim kazano rječnikom, znate kako to kod nas ide na određeno, na neodređeno i tako dalje. I najsretnije u životu sam se osjećala kad sam izašla, kad sam
eto, potpisala taj sporazumni prekid posla. Ali ne zbog toga što je meni sad nešto ta atmosfera na poslu bila nepodnošljiva, naprotiv, to je jedna divna atmosfera, jedan divan kolektiv, nego sam ja u tom momentu osjećala da me nešto sputava. Moje unutrašnje stanje mi je govorilo da to moram prekinuti, čisto da bih imala više vremena, da bih se posvetila nečem drugog, da bi završila neke stvari. Jer čovjek koji ima puno stvari koje nije završio i puno tih repova, te stvari čovjeka opterećuju. A dan ne traje 50 sati, on traje tačno onoliko koliko je Gospodar svjetova stvorio da traje i ne možemo mi sad izvan toga izaći i tačno možeš u onoliko koliko možeš završiti te neke svoje poslove. I zapravo sam to osjetila kao jednu vrstu slobode, a svakom čovjeku treba sloboda i ja svakoj osobi preporučujem prvo da slijedi svoje snove, da ništa nije nemoguće, da ako nešto naumite da uradite, da to sigurno možete naumiti, ako igdje u kraju malog mozga imate to da to želite, da to možete uraditi. Čim o tom mislite, znači da vam je Allah dželešanuhu dao kapacitet da to i ostvarite. Čim o tom mislite, čim o tom razmišljate, to ništa nije pretenciozno. Dakle, imaš već kapacitet, zato si već kapacitiran da to obaviš. I tad, eto, ako ste me već pitali, taj moment mi je bio vrlo, vrlo onako inspirativan. Drugačije je kad ti iz jedne zone komfora uradiš neki veliki rez. A drugačije je kad nešto moraš, to je već drugačije. Tipa, ti si majka i očekuješ ubrzo bebu, ili ćeš postati majka i sad zbog tog čina majčinstva, zbog toga što će se desiti, sve je drugo na čekanju. To je već jedno stanje koje je Allah dželešanuhu tebi dao kao predispoziciju da se ti već pripremaš, zato i nije ti to neki veliki rez, da i ne počneš raditi, da i ne diplomiraš tad kad trebaš, tako dalje. Ali kad nešto uradiš, a kao na ljudske oči gledano je sve u redu i sve je super, a ti si uradio neki veliki rez, onda je to jedna vrsta hrabrosti. I pokazati određenu hrabrost u određeno vrijeme, na određenom mjestu je vrlo bitno radi sebe, ne radi drugih ljudi. Drugi ljudi možda to neće ni primijetiti, ali ti dobiješ u tim momentima jednu ogromnu snagu za nešto drugo i obično Allah dželešanuhu otvori neke druge puteve pro koje se nismo nadali da će se ni otvoriti. Evo, jedan od tih puteva je bio naš susret u srednjoškolskom centru Nedžadi Brišmoviću Iljašu. Meni je drago zbog toga i drago mi je evo da se svoja promišljanja o ovih nekoliko tema podijelila sa mnom i sa našim pratiteljima. Hvala puno. Hvala, bilo mi je vrlo ugodno i nadam se da će biti ugodno i našim gledalcima kad budu gledali.